bo urabizi neza ubutegetsi bwa Kinshasa uburyo bukora ibyo basinye bashizeho umukono babisiga aho ngaho rero kugira ngo tuzagere ku mahoro arambye babwiye ko ari inzira ndende ariko bizasaba ubushake bwa politiki ubushake bwimazeyo bwo kugira ngo buri kintu cyose twumvikanyeho kizajya gishyirwa mu bikorwa bitabaye ibyo ibintu bizagorana. Dr. twabonye ibiganiro bavuga ko bizakomereza Irome muri Togo ariko uyu munsi ko twagiye dukurikira tugasanga ngo ari abakongomani bose baba opposition ese namwe mwiteguye kujyayo ese bizasimbura ibyago? Oya ibyo bintu ni rumazi ibintu abantu bapfa kuvuga gusa twebwe icyo tuzi ni Doha icyo tuzi nabahuza nkuko babivuze hariya koko n'ubumwe bwa Afrika bufitemo uruhare ariko umuhuza kuri uyu munsi wa none ni Qatar igihugu cya Qatar niho tujya buriya niba dutumira tuzasubirayo ibindi bizaganirwa tugezeyo. Hanyuma Dr. mwakomeje kuvuga ngo inzira iracyari ndende nkuko mubisobanura ntabwo mwajya muri root causes iyi etape yo izagerwaho ryari? Hanyuma ikindi mushaka ngo mukomozeho ni ikigendanye cyagarutswe muri press conference ikigendanye na etablissement d'etat cyangwa se gushyiraho leta iyo strictité gute murakoze? Bo icyo tuvuga buri protocole cyangwa buri ngingo nyamukuru izafatirwa umwanya wayo yigwe isesengurwe kandi nkuko twazivuze 8 hariya zihuye buri ngingo buriya ni root causes ni ikintu ni intandaro y'amakimbirane y'ibi bibazo duhoramo buri gihe cyose muzi neza ko buri myaka 5 cyangwa se ngahe tuba twasubiye mu ntambara. Mwibuke SNDP uko twasinye 2009 ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatatu 2009 tujya muri leta twese nanjye nakoraga muri leta muri programme yo kuzahura ubukungu ariyo ya ngingo ya 7 urumva ariko ntibyakunze nicyo gihe 2012 dusubira mu ntambara kubera iki ntago bubahiriza ishyirwa mu bikorwa by'amasezerano. Urumva abana bacu bari binjiye mu gisirikare baragiye bakwa deploying iriya kure bakajya kubicirayo. Urumva icyo bintu rero ntabwo ngubu dushobora kubyemera. Dr. ikindi kibazo kijyanye na banke zitarafungurwa ubona ko bikiri imbere nje kukijyanye n'imibereho myiza y'abaturage ngo ndavuga ikijyanye n'ifaranga ko tubona muri Uvira ifaranga ry'amarundi rikora nta kibazo wagera kuri kote zose nta biganiro bihari n'ibihugu bituranye ku buryo wenda ifaranga rya Uganda cyangwa se ry'u Rwanda ryakora mu bice kugenzura kugeza kuri ubu ngubu kugeza ubu ngubu turacyafite amafaranga y'amakongomani arahari yanazamutse n'agaciro ye ubu ikongomani ku idolari ni 2,200 kandi tukiza twasanze ari 3,000 hari birenga. Urumva rero riri kugira agaciro n'amahirwe ni byiza ntabwo turavugana n'ibihugu bituranye kugira ngo amafaranga yabo atangire akoreshwa ahangaha. Tshisekedi aje gufungura ikibuga cy'indege cya Goma yanashyizeho abaminisitiri 3 bo kubikurikirana biraca mu zihe nzira zaheheze muzimubaza ni uzizi ubwo ngubwo ariko nitwe duhari kandi aya masezerano yibanze twayasomye twese hamwe ndakeka nta hantu na hamwe ikibuga cya Goma cyanditse nta hantu na hamwe byanditse nta biriho rero buriya sinzi areri ari muri Kinshasa ku birometero 2,000 ariho arivugira gusa. Mwese ni mu gikeneye Dr. nimubona ko ari imbogamizi kuba iki kibuga kidakora? Bo tuzi neza ko mu bihe bya kera hari abantu bakibuka ibyo bakoze kera. Mu bihe bya kera iyi ngiyi yari base logistique ya operation Turquoise hano kino kibuga. Kuba rero ibyo byemezo bijya gufatirwa Paris mu France ku bantu bagikoresheje icyo gihe ibyo bintu tubyibazaho cyane. Urumva
byatumye byibazaho cyane ubwo tuvuga tuti kizafungurwa ariho twebwe ariko twebwe tubyemeje nitwe tuzagifungura. turanga mu mujyi wa Goma aho mwatumije abanyamakuru mu kiganiro nabo ku bijyanye n'ibyavuye i Doha. Ese ubundi gahunda yari iyihe, niki mwakuye? Bon, nkuko wari ubivuze ikiganiro n'abanyamakuru uyu munsi cyari kigamije kumenyesha abaturage bibanyuzeho mwebwe ariko n'abakongomani bose ibikubiye mu masezerano yibanze twashyizeho umukono kwa gatandatu ushize tariki 15 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka w'ibihumbi 2025 hagati y'ubutegetsi bwa Kinshasa niko tubwita twebwe na Alliance Fleuve Congo Mouvement du 23 Mars. Muziko ayo masezerano rero asinywe agezweho kuri Doha ya karindwi. Tumaze kujyayo inshuro 7. Hari byari byagezweho mbere, hari itangazo rusange ryasomwe hano kuri televiziyo yacu hano na radio risomwa ni Kinshasa. Iryo tangazo ryashyizweho umukono ku itariki 23 z'ukwezi kwa 4 k'uyu mwaka. Hakurikira rero y'amasezerano fatizo cyangwa declaration de principe yabaye ku itariki 15 z'ukwezi kwa 7 k'uyu mwaka. Hakurikiraho amasezerano yo kurekura imfungo yashyizweho umukono ku itariki 14 z'ukwezi kwa 9 k'uyu mwaka. Hakurikiraho uburyo bwo kubahiriza agahenge bwashyizweho umukono kuri tariki 14 z'ukwezi kwa 10 k'uyu mwaka. Aya rero aje ari agatanu, ari urupapuro rwa gatanu rushizeho umukono, ari mbese amasezerano yibanze. Amasezerano yibanze yashyizweho umukono nyine wa gatandatu ushize. Ayo masezerano yibanze rero akubiyemo ingingo nyamukuru 8 arizo ziswe protocole. Iya mbere, protocole ya mbere niyo kurekura imfungo. Iyo protocole nkuko nabibabwiye yamaze kuganirwaho no kumvikanwaho no gushyirwaho umukono, uretse ko ikibazo gihari murakizi mwese ntabwo irashyirwa mu bikorwa. Hajyaho protocole ya kabiri niyo kubahiriza agahenge, yashyizweho umukono nayo yaganiriweho ishyirwaho umukono kuri tariki 14 z'ukwezi kwa 10. Muzi nabyo ko ishyirwa mu bikorwa ryabyo biri gutera ibibazo yuko batugabaho ibitero buri munsi, cyane cyane bakoresha indege za Sukhoi, indege z'intambara za Sukhoi 25, bakoresheje na za ndege zidafite abashoferi abazitwara abapilote za drone z'ubwoko bwinshi, harimo za zinda z'abashinwa za CH4 akabamo n'izindi bagura muri za Turkiya, mbese bazunguruka isi yose bagura ibigezweho kugira ngo bashobore kuza kudutera. Noneho rero hakabaho protocole ya gatatu, ikaba ariyo yo kwiga ku butabazi no kurengera abaturage. Urumva ese icyo bita humanitarian aspect. Hakakurikiraho noneho icyo bise ubusugire bw'igihugu n'imiyoborere yacu, yakaba ari ya 4. Iya gatanu akaba kwiga ku inzego z'agateganyo z'umutekano, uburyo umutekano uzacungwa muri iki gihugu cyacu cya Kongo. Iya gatandatu akabaho kwiga ku bwene gihugu no gucyura impunzi ndetse n'abakuwe mu byabo n'intambara. Iya karindwi akabaho kuzahura ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage. Iya 8 ya nyuma ikaba ikiga ku butabera no ku bumwe n'ubwiyunge bw'abakongomani. Murumva rero ko inzira ikiri ndende, turacyari mu biganiro by'ibanze. Inzira cyari ndende, izo ngingo zose nkuko nzibabwiye buri ngingo izajya yigwaho
ifatirwe ibyemezo yigwe n'uburyo izashyirwa mu bikorwa. Ubu rero turaha abagiye Doha baje kutubwira ibyo bari bagezeho. Ndakeka twese twabyumvise hamwe, twese twabisomye hariya uko babyanditse, ariko ibyari bikubiyemo muri make nibyo ngibyo. Yego Dr. ibyari bikubiyemo nibyo urabitubwiye twanabyumvishe, ariko na Benjamin Mbonimpa nawe yavuze ngo muri Masisi muri reaction ya Zaruki ibitero birakomeje. Nukuvuga ngo baraganira Doha, ariko mwebwe muri eneo murimo muraraswa agosha droite, yewe hakaba hari n'ibice bifatwa bari muri ceasefire cyangwa se mu ruhutsi. Twabonye Gatoyi bavuga ngo yafashwe, tubona n'ibindi bice nka Kazinga, ariko ni nabwo habaye imirwano za Runtukuru. Ubu Shabunda niyigezweho. Muri ceasefire bimeze biti? Bo urabizi neza ubutegetsi bwa Kinshasa uburyo bukora. Ibyo basinye bashyizeho umukono babisiga aho ngaho. Rero kugira ngo tuzagere ku mahoro arambye, babwiye ko ari inzira ndende, ariko bizasaba ubushake bwa politiki, ubushake bwimazeyo bwo kugira ngo buri kintu cyose twumvikanyeho kizajya gishyirwa mu bikorwa. Bitabaye ibyo ibintu bizagorana. Dr. twabonye ibiganiro bavuga ko bizakomereza irome muri Togo, ariko uyu munsi bwo twagiye dukurikira tugasanga ngo ari abakongomani bose baba opposition. Ese namwe mwiteguye kujyayo? Ese bizasimbura ibyago? Oya, ibyo bintu ni rumazi, ni ibintu abantu bapfa kuvuga gusa. Twebwe icyo tuzi ni Doha, icyo tuzi n'abahuza nkuko babivuze hariya, koko n'ubumwe bwa Afurika bufitemo uruhare, ariko umuhuza kuri uyu munsi wa none ni Qatar, igihugu cya Qatar, niho tujya. Buriya niba dutumira tuzasubirayo, ibindi bizaganirwa tugezeyo. Hanyuma Dr. mwakomeje kuvuga ngo inzira iracyari ndende nk'uko mubisobanura, ntabwo mwajya muri root causes. Iyi etape yo izagerwaho ryari? Hanyuma ikindi mushaka ngo mukomozeho ni ikigendanye cyagarutswe muri press conference, ikigendanye na etablissement d'etat cyangwa se gushyiraho leta. Iyo structure iteye gute? Murakoze. Bo icyo tuvuga buri protocole cyangwa buri ngingo nyamukuru izafatirwa umwanya wayo, yigwe isesengurwe, kandi nkuko twazivuze 8 hariya zihuye buri ngingo. Buriya ni root causes, ni ikintu ni intandaro y'amakimbirane y'ibi bibazo duhoramo buri gihe cyose. Muzi neza ko buri myaka 5 cyangwa se ngahe tuba twasubiye mu ntambara. Mwibuke SNDP uko twasinye 2009 ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatatu 2009, tujya muri leta twese. Nanjye nakoraga muri leta muri programme yo kuzahura ubukungu, ariyo ya ngingo ya 7. Urumva, ariko ntibyakunze nicyo gihe 2012 dusubira mu ntambara. Kubera iki? Ntago bubahiriza ishyirwa mu bikorwa by'amasezerano. Urumva, abana bacu bari binjiye mu gisirikare, baragiye bakwa deploying iriya kure bakajya kubicirayo. Urumva, ibyo bintu rero ntabwo ngubu dushobora kubyemera. Dr. ikindi kibazo kijyanye na banke zitarafungurwa, ubona ko bikiri imbere nje ku kijyanye n'imibereho myiza y'abaturage, ngo ndavuga ikijyanye n'ifaranga. Ko tubona muri Uvira ifaranga ry'amarundi rikora nta kibazo, wagera muri kote zose nta biganiro bihari n'ibihugu bituranye, ku buryo wenda ifaranga rya Uganda cyangwa se ry'u Rwanda ryakora mu bice mugenzura kugeza kuri ubu ngubu. Kugeza ubu ngubu turacyafite amafaranga y'amakongomani arahari, yanazamutse n'agaciro ye. Ubu ikongomani ku idolari ni 2,200, kandi tukiza twasanze ari 3,000 hari birenga. Urumva rero kugira agaciro ni amahirwe, ni byiza. Ntabwo turavugana n'ibihugu bituranye kugira ngo amafaranga yabo atangire akoreshwa ahangaha.
Tshisekedi aje gufungura ikibuga cy'indege cya Goma, yanashyizeho abaminisitiri 3 bo kubikurikirana, biraca mu zihe nzira? zaheheze muzimubaza niwe uzizi ubwo ngubwo, ariko nitwe duhari kandi aya masezerano yibanze twayasomye twese hamwe, ndakeka nta hantu na hamwe ikibuga cya Goma cyanditse, nta hantu na hamwe byanditse, nta biriho rero. Buriya sinzi areri ari muri Kinshasa ku birometero 2000 ariho arivugira gusa. Mwese ni mu gikeneye Dr. nimubona ko ari imbogamizi kuba iki kibuga kidakora? Bo tuzi neza ko mu bihe bya kera hari abantu bakibuka ibyo bakoze kera. Mu bihe bya kera iyi ngiyi yari base logistique ya operation turquoise hano kino kibuga. Kuba rero ibyo byemezo bijya gufatirwa Paris mu Bufaransa ku bantu bagikoresheje icyo gihe, ibyo bintu tubyibazaho cyane, urumva byatumye tubyibazaho cyane. Ubwo tuvuga tuti kizafungurwa ariko twebwe tubyemeje, nitwe tuzagifungura.